روستی زمتی تنت اشنا وڑی میں ہاتھی ریتا روانیم پا مرگی تنرازا میں جنازیتا روستی زمتی تنت روستی زمتی تنت اشنا وڑی میں ہاتھی ریتا روانیم پا مرگی در نرازا میں جنازیتا زمات مرگ شروطیوں خبر خویلانونا زمات مرگ شروطیوں خبر خویلانونا زمات مرگ شروطیوں خبر خویلانونا راجا مخبر پردی راجا مخبر پردی میں تغم ڈکے حادثے تا روانیم پا مرگی در نرازا میں جنازیتا روستی زمتی تنت اشنا وڑی میں ہاتھی ریتا روانیم پا مرگی در نرازا میں جنازیتا پرکلے را نپات شوراوانیم تا دنیا نا پرکلے را نپات شوراوانیم تا دنیا نا پرکلے را نپات شوراوانیم تا دنیا نا یا تنام نشول پاتے یا تنام نشول پاتے پا دنیا تی زمانے تا روانی پا مرگی تنرازا میں جنازیتا روستی زمتی تنت اشنا وڑی میں ہاتھی ریتا روانیم پا مرگی تر نرازا میں جنازیتا نمسکر میں شوف خور کتا خور نپیتایا مسکر میں شوف خورا کی دخور نا پیدایا مسکر میں شوف خورا کتا خور نپیتایا خاڑ میں کافن دے خاڑ میں کافن تے مخ میں واڑوئی قبلیتا روانیم پا مرگی تر نرازا میں جنازیتا روستی زمتی تنت اشنا وڑی میں ہاتھی ریتا روانیم پا مرگی در نرازا میں جنازیتا و دعا رتا کواچ خدای میں اکڑی ناصرتنا دعا رتا کواچ خدای میں اکڑی نصرتنا دعا رتا کواچ خدای میں اکڑی نصرتنا خواک زما اتری کت قبر کنارے تا روانیم پا مرگی تر نرازا میں جنازیتا روستی زمتی تنتے
روستے زمتی تند اشناوڑی میں ہاتھی ریتا روان یم په مرګي د ناراضه می جنازه تا بس هیر چتر نن شمارا ساکلا کلا باز هر چې درنه نشمار داخلا نکلا بس هیر چتر نن شمارا ساکلا کلا زما عبدالجلیل زما عبدالجلیل توحید خیر مقبرتا روانیم پا مرگی تر نرازا میں جنازیتا روست عظمتی تر دے روست عظمتی تند اشراوڑی میں ہاتھی ریتا روانیم پا مرگی تر نرازا میں جنازیتا روانیم پا مرگی د ناراضه می جنازه وی وی روانیم پا مرگی تر نرازا میں جنازیتا د خپل شعر په आवाज د محترم رور عصمت الله جرار او ذوالفقار مجاهد او شاعر د ډیر محترم حافظ عبدالجلیل توحیدیار او ریکارډینګ او ثابت اسلامی سټوډیو نهر پول کوهاټ وسط